kubor nakaslab jong unongsan hima. Oi, Iba ka surkar kala ong ban penhiar dorno artingka ha. petrol badi se. Kato ka ditang kajing pendit ni tingin hun di arangka. Mo. Namar ba kajing dawa jungi kalong ba kariban ma biki khajna jing kali san 4%. Oi. Tang tade kariban penhirdor na kalai pui tangka saka san 4% hi. Kumot long kasan ka. Ngin ha kalong no khasan la ni khan riu ko masin ko sik mo man. Masin se khasan ne khan riu ngin pat pang mat ne. Oi. Mo. Oi. Te kerpat ro phi ba pinweng no ikini kiji ki woro no mala penhiar artingka. Ya kata tingin pat wang namat arangka ka ditang kajing pendit ikna rit. Kamde kajing pendit ya kajing penriu. Mo. Oi. Kajing penriu kamde bo ka chubi tang arangka kan. Oi. Mo. Kamu kong kapat ya hap kan artingka. Pariha. Ti ka surkar ka khot ka ki nomor ba phila. Mulai chaprang lu lasai alu lasi ba. Ha. Ti madu ya phi mate ya phi pat kala phun ne dan ba tip ya phi. So kan Tindan ba phone nga manuru hagding sisa te kinu pensin kanu decision te kladi ban khot ngi. Oi. Kawan ong ta ong re hadu kamta long ka sarkar ban khot yangi ri mat sai ting jabo ne kunu ne to ka office jumki. Kim kwa te kata ka kajing ya kran ka jumki kasa ka jumki ngi tingin stick de ya ke bang ngi lai dawa. Mo. Bersai ke ki kenya baik to ki nong yo. Ha kanya be ka strike jungi ru kanya be. Mo. Bana ai la sai ke bani simenta tangki local taxi ne tangki pajbaro ne. Kau kalau ba kadi ka meeting ka bagi khot nongyo ti khot ki ba ni pada nak leng ni ka MJACC tolong ba ni sulit sempan sulit ai ti man ti yang habaki maki kelas support sini mo maka di kalau ram kejengki yang namlak makren sibun ini ki distrik na bar pada kinwan lang la sai na ki su na kin sile kau kalau ba asha ta mashallah ini kalau tasla mo namar ba ginang don di ketuk indislit straight ti tumuk kimla ti manwan ki ba na sa cengai mo ta kuble shubun badan bok sah